Nini sunga nong ke helna sunga nangi na lamet na to bang chang ki tua ka na lamet lo bang thu tang pi hanga nangi reflection sok we mo to ran nangi in mi mal mu na to sok pa tagina nong gen sang na din sa lungdame KPN Dr. Cinkhanlun Guite ka khwa pen lam ka pan hi ma ahi hang ke kasep na kanabel associate professor hi na St.Stephen College Delhi University Delhi to same leling ka subject ka hil ka hi ka lai ka hil pen mel physics hi to a political lam to ki gena bel gamla bian ayang Paul pile dang gam boy hanga ki helna tuam na nei to Manipura meitele tribal ki kal boy na hangina Delhi pe namun pia hi hanga to pe na ki kumpi ma ya tai ma government kyanga tai ding na por khat na ki putina Manipur Tribals Forum kichi Delhi a to na tuina convener na seming ina kalet na to kisaya kahong ki hel chang izomi group chi ding ya zobi laka representing a hong ki sola hi mana to ki hel khapani to kisaya to a hi te kolgama imi sa te boina zong thu na zakha kai te to bana India gama zong izomi te dinga nakam pau kha kai te tua Paul Pil chi ding ai de lom te na nang na ho ul hi chi na sol tang wina to hanga pai kha hi to bana ZIUS jusa te na de sak takina sumle pai na haksa zongina ko paina omna te hong sik sang ve nong chi hang ong pai the hi ki lew sumle pai bel teaching lampanga in kwan ken kol ham jin na dim bel haksa pian mo to hi na to dan ha kong pai khang na pen to dan hi na kong pai khang bel ang tang ki sa peu mai ngina ke pen zeta zomin kwan Singapore te to na ki pol khai 2013-14 kumni Singapore om kai te to ZIS zomin kwan Singapore khang no te makai mo twilight pol chi to ko bel twilight pol chi wingina twilight pol chairman a pu hang khan lian te pu te to na ki thwa khai toin zong ita kong pai di chang mau zong lamen pian mu ding lamen pian atwa bana lamka bel zeta re pen ma kineya hi na to atwa zo changa khupte ZIS pen zolen to ki zom pian ngomle to ki mu ding zong lamen pian in ki ho khak ding zong ute tong lem koi chi ding hi ena yam itaka kongpai chang ki mu khain nuam peu mai khup to bang nuam tel taka ki ho thei amao jin mon le apai dan teo zong ki thena papen nuam ma mo ki ang tang ma mai na thusun te pe na bel ki gen khom tekin lung ki himo ahi hang kanwa ma na khat bel aki kap tang le aki sia hi lo hi chi ong gen chang India le lamka honga chi ringa aki zak dan to sang a hoi zo bangin mongina them khat neuchik anuam zo deu lungsin bel nuam zo deu pin thei to thusun te ZIUS te lungpi gel na a khen tuam nei lowa mi asap khom pe nu thanga ma maeng thu pi saing na to bang lungpi gel ding ma hi chi pen ke na de gi ya hi ban amau te na se phiang nawa thu pi sa pe mai wa to hi man na to pai to wa lam kalama PTC le dang zong pai hi man na kya ding bel nuam tom ka familiar chi ding ya ke to king na se te a hi na to ting
ai an neu chika specific de om le to pen dom ton ai lung dang loi sia tara atop na question ding na mate tua conference pen hidan ine iding ham sama ma kom kala hidan ai kam dom no man ke kai homan nei yi changa mate adiak dia hi peace conference na a zong ni te sunga bangza chang impact anei thei tam to nangim na mu na mo nangin na lament na to nonggen sak thei lai dia ke mu da na bel impact ane ding bel to imi sa ten peace conference om hi chia zak chiang alung simu apataw ma pen alung simu thom haw ma pen tem khat bek nuam ding enoming mo imi sa te ibanga koilam nga di hitam nat na ding ni lo pataw ma na bang ne chik chik te ai ke le in kang nak na ding nei lo pe ta ti ading in nuam tom din ni ahang bel ami atunget teu a heu tu asia teu na to banga lamet na hong bol ding hi chi na to ending ai manina ai hang atak tak gam so na ding bel twa sia te na professor te nonggen bangena kaliswan ding kal khat ki swan pan hi za a hi manina ilampi zui ding bel saw ma en muing to pen upna to pathian mon na chi tak na pathian mon nai chi chan ei christian chi ringa tena ne blag wa mo to hangina apathian chiloina eya chi tak na to ginom na to ngai to na tang to ipai level pathian nongom pi ringe pathian nom pi na to pai ding hiloina to chi tak na te eya ki pana po ta ipai chan pathian nongom pi ding chi ber ke yu ma he